Letona la hala motlakase ngaka Kgosi Ntshora Mokgopa le re ho bela tshebetsong ha station sa motlakase sa Kusile ho fokoditse sekgahla sa timatima ka mokgahlelo o le mong. Ramokgopa o tobokeditse tlhokeho ya mokgahlelo wa botshelela wa timatima bitsong la ho phethela ditokiso tsa Eskom. So remember now you have unit 4 running. I did say now it's running. By the end of October, you'll have Unit 1 and 3 running. So the accumulation of these 3 units is 2,400 megawatts. The story doesn't end there. So the team that says, then there's a unit missing. I told you there's Unit 1, 2, 3 that had failed. So I must account for Unit 2. Eskom e bontshitse hore ditekanyetso tsa ditokiso tsa monongwaha di lekanyetswa diranta tse dibilione tse 11. We are looking at various financing options to allow us an opportunity to expand the grid, strengthen the grid at a rate that will make it possible for us to accommodate new generating capacity, especially the ones that are coming from renewable energy sources. So, as indicated before, we are hosting that grid financing or transmission financing seminar. Ramokgopa o re Eskom e hlalositse hore e hloka diranta tse dibilione tse 210 ho tshehetsa diprojeke tsa yona tsa tlhahiso ya motlakase. Makala a mmuso le baetapele ba dipolotiki a seolla mekgatlo di NGO ka hore e sitisa mmuso ho phethela mosebetsi. Sena ke ka mora kotsi ya mollo shisitse moaho setsing sa Johannesburg moo ho ileng a hlokala batho ba 77 mmuso le di NGO di betse dithulana ka maikutlo tabeng ya molao wa taolo sephethephethe ha mo le diphemiti tsa baahi ba Zimbabwe. As the ANC, we are concerned about the trend of mushrooming of NGOs that have only one mandate, which is to keep government busy in courts. Government policy and its implementation through legislation cannot be second-guessed through a non-existent electoral mandate. We've been working on this for a very long time. When I arrived, it's close to me, but I was stopped by a counter-revolutionary organization called SERI, Unomzamo, because I said to her, Nomzamo, why that the building is condemned to be unsafe and you yourself, you take us to court and say we must leave people there? NGO is only a problem if you're weak and you're unable to debate major public policy issues. If you're confident, if you recognize that difficult problems of policy and law should be the subject of contestation and debate in an open society, a democratic society, then you will welcome that diversity of voice. You'll welcome the fact that there are organizations that have research capacity, that are activist, and which can say and do things that those who are trapped by the duty to report profits in the corporate sector or to win elections in the political sector don't have. Mekuku e 50 e shisitswe ke mollo o ho tlalewang o bakilwe ke ho hokelwa ka ho se molaong ha motlakase Bacon Bay, Eastern Cape. Maemo ana a sile batho ba ngata ba hloka dijo le bodulo. Baahi ba hlalosa hore ba nnile ba hloka thuso ho tswa ho bahlanka ba ka sehlohong nako e telele jwale. Maemo ana a bile mekhukunyano mpumelelo. Hore ba iphumana ba setse fela ba sena diaparo mo le bodulo. Ore ba ikutlwa ba nyahladitswe ke masepala. Masepala o moholo wa Buffalo City ore o ngongoreiswa ke maemo ana. It's a huge challenge area for us because people continuously try and access electricity by wrong means. Hence, as a metro, we found alternative land because the issue is to rebuild. Even when we make efforts to cut out those connections, they do put them back on. So we are hoping that we are going to see at some point the end of this disastrous situation in that area. Kaolele mmuedi wa sepolesa Priscilla Naidu ore batho ba bararo ba hlokaetse Ndevana haufi le Qonqe ha ba tshiletseng ba hlokaetse Algua Park Qebega. Mosadi moholo ya dilemo di 93 o hlokaetse ka mora ho tswa dikotsi tse mpe. Sena ke ho latela maqhubu a matla a lewatle a bakileng tshenyo George province ya Western Cape. Ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa ba re maemo ana a tlo tswela pele matsatsing a mmalwa a tlang. Ho tlalehilwe maqhubu a matla ho tswa bophirima ho ya lebopong le ka botjhabela la province moo sebaka sa Helrod Bay se amehileng ka ho fetisisa.
le ha ho le jwalo ba ditshebeletso tsa tshwanyetso ba phaletse sebakeng sa ketsahalo ka potlako. And then we start to evacuate the people. That was the cars first, to evacuate the cars and stuff. And I sent from our senior management also to Victoria Bay and the Tauranga mouth. So we had at Linkies we had a problem there. Had a big wave came in. It's going to be quite a big job. It's going to be quite a few days worth of work just to clear up everything and the depth of sand that we have. And in walking around here today, just assessing the power of the water of the ocean in moving around huge bits of infrastructure. Hareleba Eastern Cape. Paka ya wilo e qebega e kwetso jolo ka ha maqhubu a matla a lewatle a sentse matlo le dikharavele sebakeng seo. Ha jwale a tswela pele matsholo a ho hlwekisa dibaka tse amehileng koduweng tsena. Free State itlo thagola mokete o motjha wa bonono le botjhaba mangaung kgweding e tlang o bitswang Lemo Fest. Bahlophisi ba re mokete ona ha wa rerela o ka qotisana le hloko ha le mokete o tummeng wa makhufi. Lemo Fest ke mokete wa bonono botjhaba le mmino wa ketsahalo tsa matsatsi a 15. O tlilo qala ha Mphalane e hlola letsatsi ho fihlela ha e hlola a 15. Bahlophisi ba tshepisa mokete o tswileng matsoho. Ba re ke mohopolo o reretsweng ho tlisa monyaka le ho kopanya batho. Lemo Fest ke ntho e hlaileng ya hore re tla bona yang hore bohlokotsebe le unemployment ra ipla mangaung. While muso ka mane tso matha ka ntho ka makhufe ka mane. Rona ne re le question mo le re itekele rona re ba shipentse muso ya re le ka mane rona hore re bone gore tla etsang gore at least re thuse muso. Ke monyaka ka hohle ha ho lebelletswe mokete ona wa Lemo. Bang bare ba lebelletse ka tshepo ketsahalo ena e tshepisang monyaka le boithabiso. Lemo Festival ke thabetse sa go ke event e leng e tla kasi ga event e leng ga ile tsala Bloemfontein ke le leng e kasi ena tlo ba mona. It's rare ho fumana di event tse tshwanang le Lemo Fest ka mokasi. Usually we find them go to Lemo Fest this year is going to bring a change e leng for as a community ya di artists re batla e bona in Bloemfontein. Ebello ke hore ketsahalo ena e tla tlatseletsa hodima seo monyaka le thabo tse ileng tsa tliswa ke makhufe ka dilemo le. Konelo le Khafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. Ha re fumane ponelo pele ya Mameloding. Difella mona mohi fumana ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi phirimana ho fihlela nakong e tlang. Hayate.